Uhlupho esabalalo eZimbabwe ikakhulu ngemva kokuthi sithole uzibuse ngo-1980 ukuthi uhulumende waseZimbabwe wahamba waye-Washington ku-IMF le-World Bank lapho aphuma khona lo hlelo lwezomnotho okuthiwa Economic Structural Adjustment Program. Siyakwazi ngo-1991 kuze kufake lolu hlelo lo-Economic Structural Adjustment Program yilo lwenza ukuthi abantu baswele imisebenzi, sabona ama-factory amaningi avala. Izalwane eziningi zaseZimbabwe ababesebenza eZimbabwe babuya lapha eSouth Africa. Akade sixoxa ngakho-ke emhlanganweni lowo yikuthi njengoba sisazi ukuthi uhlupho esabalalo yikufaka kohlelo lwe-Economic Structural Adjustment Program, kukhanya ama-parties, i-MDC Alliance leZANU-PF, nxa ungakhangela inhlelo zabo abafisa bavuse ngakhona umnotho balandela ezinyathelweni zika-1991 eze-Economic Structural Adjustment Program esithi thina lokho kakusoze kuvuse umnotho wethu okokuqala, okwesibili kakusoze kusize abasebenzi abavele balahlekelwa imisebenzi ngo-1991 kuzenza futhi ukuthi leyo msebenzi emlutshwana ekhona ibuye ilahleke. Nxa kuzaba labahlanyela imali abazabuya elizweni leZimbabwe bazazama ukuvusa umnotho ngokungabhadali abasebenzi, ngoba siyabona khathesi sikhuluma njengoba sikhuluma emhlanganweni lowo ukuthi ama-nurse baku-strike inyanga ezayo, ama-teacher lawa beku-strike. So yikho thina sithi-ke yebo yesathola uzibusa ngo-1980 kodwa kasikakhululeki.